Ka Reward Environmental Protection and Sustainable Development Organization REPSDO kawai na kakenhun kabayada ya kamay mariang kanay kakenhun kabaladan ru kumba saupandu sili kisna trikam kiba hap hapo gajing pay kanay kakenhun mentakas ngi lai terik ubanay balay arhajar arpuar kalayo banle shibun ki program kiba kentop ka cleaning drive awareness program hakabayada berkakuy kasuba ka nature exposure ya ki hap barit thungding drawing competition football futsal competition penlai khasau ki jing ai soba ki hap barit bat kiwei pan Kajing penlong ya kini ki program baper kalong komisi benta manhikai ya ki beriu manlong ki bai bar burom ya kamei mariang daga basumar lekoi berhikai lemru ya ki pan ka kenhun ka airu ya kajing kuplei syabaro ki play shimenta ha kini ki program kai kuplei ru ya ki para member jong ka unit ki bedon lang ha ka nei kasngi